narababwiye ngo dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, abe bamakenga basenga Imana ivuga ikora ndetse inasoza umugambi wayo, ndetse n'u Rwanda rusenga Imana ivuga ndetse inasoza umugambi wayo. Twarababwiye ngo Imana ngo yirirwa handi gataha i Rwanda, iyi Imana iri kwirirwa handi gataha ahantu habiri, iyi Imana iri kwirirwa handi kuko ihabera hose icyarimwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyi Imana iri kwirirwa handi igataha muri Kongo muri M23, ariko nyine mu bice bya M23 ikirirwa handi igataha mu Rwanda. U Rwanda rurarinzwe yewe neva we, uko byagenda kose president w'igihugu cy'u Burundi yitabaje amahanga, Tshisekedi yitabaje amahanga, za Zamburi zaje Zambia yamaze gutezamo mu ntambara, byose ndaje mbibabwire. Neva nawe amaze kumanura intwaro n'abasirikare benshi amanuye ku mupaka hano ku mbibi z'u Rwanda, byose namaze kuba mbimenya. Noneho umva ukuntu aba bagabo barakasa mutwe, bamaze no gufata imbonera kure bazerekeza bazijyana Tanzania, kwicayo abahungiye muri Tanzania mu nkambi y'impunzi ya Tanzania irimo impunzi z'u Burundi, bagiye kwicayo abahunze. Aya makunda afite ibice byose bagiye banyura, inzira zose bagiye banyuramo, ndaje mbibazanire muri aka kanya. Aya ni amakuru maze kubamenya. Gatatu, nubwo bimeze bityo, umuntu bita mu by'ukuri umugore madamu Petero Nkurunziza witahiye yamaze ko ahanurira Neva urupfu ku munsi w'amatora. Ibyo byose mu byumve, yamaze guhanurira urupfu ku munsi w'amatora Neva. Kubera iki? Impamvu ngo uyu mugore ngo biravuga ko ngo yamaze kubona iyerekwa, kandi iyerekwa rijyanye n'ibihari ngo ryuko Neva ngo mu by'ukuri ejo bundi muri CNDD-FDD ngo ntako bari bamutoye ngo kari ugomba guhagarira iriya shyaka, ahubwo mu by'ukuri ngo niyo witoye, hanyuma ngarabakanga batera ubwoba. Aya makuru yose ndayazanye muri aka kanya, ntago byoroshye n'aka na gato cyane. Nyaboneka amakuru yamaze kuba ikindi imyitozo iri kubera muri Kagakumba mu kigo cya gisirikare cy'u Burundi, iri gutozwamo imbonera kure FDLR ndetse n'izindi ntera hamwe. Byose aya makuru ndayazanye n'izindi plani zihari. Bayikaze muri aya makuru muri aka kanya. Ngewe kuri mikurambere tugiye kuba tubana ni Ndeniso aka Mashini ya mutangazaji wa habari, nyine magazine urekura ari ukirangiye frontline commander bitarama mpari biri no kuba mpari imbere ku mirongo y'urugamba. Hanyuma ikindi ngiye kubanza na abafatanyabikorwa cyangwa se abakozi tugiye kuba dukorana, tugiye kujya tugaragara tuhura turi kumwe mu biganiro, mbateguje nitumara gusinyana ama contract, hanyuma turaza kuba mbibamenyesha. Ariko rero muri akanya reka mbanze mbahereze ikaze muri aya makuru, mbanze shwanyaguze mbabwira uko bihagaze. Ariko bazanyandikiye muri comment ngo dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva, dufite Imana itabara bayo iyo dusenze iratwumva, dufite Imana irirwa handi yajya gutaha igataha i Rwanda yajya gutaha igataha no muzasarambwa no kwa bamakenga. Ntago mbabeshe. Impamvu ni iyi rero, nkunda kuvukoresha ijambo rivuga ngo iyo ibuye ryagaragaye ntago uri barikisha isuka, niko niyo jambo nkunda gukoresha. Impamvu no kubera iki, hari amakuru menye mu kanya yuko ngo ingabo z'u Burundi cyangwa se ngo Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko cyangwa se yakomandinze ingabo nyinshi ahangaha mu mbibi z'u Rwanda, bamanura intwaro nyinshi akahishi, ndetse ngo n'abasirikare benshi akahishi. Ibi nibigaragaza ko Evariste Ndayishimiye akifite plani yo kuba yatera u Rwanda. Ibi n'ibintu bigaragaza ko Evariste Ndayishimiye agifite plani yo kuba yatera u Rwanda, kuba yarwataka, agifite plani yo kuba yakiyahura. Ariko reka nkubwire, cira birarura. Nongera mbikubwira ngo cira birarura. Naga ibintu byarakunaniye ngo bikonane mu gihugu cyawe bari kukoshya, nabonye byanze kandi maze iminsi mbabwira ko no mugabo ari guplaninga kuzana abacancura baravuga ngo nayanjye. Wenda hari muzajya munyumva, sibyo? Wenda hari muzajya munyumva. Erega reka mbabwire, bari kumwizeza za sovereignty, bari kumwizeza ubufasha bw'ibihugu bigiye bitandukanye, bari kumwizeza intwaro. Ntimwabonye ukuntu Trump yateye umugongo Tshisekedi, ntimwabonye ukuntu atajya kumwihinda mukana, ntimwabonye ukuntu atajya kumwigaranzurana, akavuga ko we adafatanyije nawe mu bijyanye n'umutwe witwaje intwaro yavuze ngo ashyigikiye. Sinari babwiye ko uyu mugabo yari yavuze ko ngo hari umutwe ngo witwara igisirikare. Ibyo nari nababwiye ngo hari umutwe witwara igisirikare, nongera bisubiremo ngo hari umutwe witwara igisirikare. Uyu mugabo ngo mu by'ukuri akomeje kuba arwana nawo umutwe witwara igisirikare, uyu musirikare akomeje kuba arwana nawo umutwe witwara igisirikare, uyu musirikare akomeje kuba foruma nako Tshisekedi akomeje kuba foruma hano ngo gucunga amabuye y'agaciro. Trump ntago abashaka ko niba yagiye mu kintu kimenyekana, ntago abashaka ko kivugwa, ntago abashaka ko avugwamo mu bintu nk'ibi binyuranyije n'amategeko by'ubujura by'uburara.
none Tshisekedi kugira ngo yumve ko atwika niki ari gukorana na Trump yahise avuga ati njyewe na Trump na Leta zunze za Amerika twaforanye umutwe witwara gisirikare ngo urinda mu by'agaciro mu birombe 22 abasirikare barenga 20,000. Ambasaderi wa Leta zunze za Amerika ahita avuga ati twebwe ntago yitubeshya ntiturimo ntitunakuza ibyo byihorere ati ibyo nawe bireke ntago ati uwo turagufunga turakurimbura. Urumva ati reka president wacu yimushyira muri amanyanga ati ntago igihugu cyacu gitera inkunga imitwe yitwaje intwaro imitwe yitwara gisirikare niko bahise bamubwira. Ibyo rero biraza kujyana no kubona ko Tshisekedi atari seriye, bishobora kujyana no ko Tshisekedi babona ko Tshisekedi atari seriye bakaba bamutera umugongo. Sinibyo ni muri kubyumva. Birashoboka ko bashaka kubona ko uyu mugabo atari seriye bakaba bamutera umugongo, bakaba bamukwepa. Urumva bakavuga ati uyu muntu yadushirishamo yaduta mu kagozi reka tube twamutera umugongo, bakanavuga ati wenda gukorana na M23 ari byo byoroshye cyane kuko twakorana na Leta ya Kinshasa kuko ni ifite ibyo birombe dukeneye. Kandi ibyo bintu bivutse ko mu gikari babaganira nuko mvuye ibintu bimeze bityo aba bantu mu gikari baraganira. Umuntu wita Donald Trump na Joseph Kabila mu gikari baracata. Urumva rero Tshisekedi ryari menge niyo mpamvu nabwiye ngo nyamara dusenga Imana itabara bayo tugasenga mugabo akinyuramo akajya kwitanga ivumbi rikamutumukana. Ikintu cyo bishaka bita gusenga Imana ikora. Rero Tshisekedi ivumbi ryamutumukanye urumva ko batangiye kumutera umugongo w'inyuma badore ko bwatireka reka twebwe ntago ari uko suko dukora. Twebwe suko dukora. Twe ntago ari uko dukora. Ibyo byose rero niba twebwe atari uko dukora bisobanura iki cyangwa bivuze iki? Bivuze ko uko byagenda kose no matter what uko byagenda kose ahangaha ivumbi rishobora gutumuka. Ivumbi rishobora gutumuka. Ivumbi rishobora kumutumukana akaga kakamugwira. Ivumbi rikamugwira bamwita Tshisekedi kandi nyamara ibintu mumaze kubibonesha amaso yanyu baza kumutera umugongo. Reka twisimbukiye tujye kuri Zambia ubu tuvugana yamaze kwinjirira hehe. Zambia yamaze kwinjirira nubwo bamwe bavuze ngo ni ku mipaka yaho ariko abishaka bavuga ngo ni zaho Katanga ariko ngeshatse navuga ko ubu tuvugana nimba Zambia bitewe n'ukuntu yaje bivuga ko ngo yinjire kwiriya mihanda icaho amakamyo yuzuye mu by'agaciro yambuka hakurya ariko navuga ko ingabo za Zambia zamaze gutereka mwahangaha ari byo nababwiye ngo Tshisekedi niva bamwijeje ko bazamuha ingabo zo hirya no hino ngiye mabona aragakingirizo reka mbyemere. Ingabo za Tanzania zaje mu rugamba ariko nuko zaje mu rugamba ntago zirarwinjira ngo zibone ku muriro zitangirana umuriro rwego rutura karabutaka. Na makuru tugezeho mu kanya tugira ko ingabo za Zambia zinjiye ku mirongo y'urugamba ariko zitarajya muri enewo za 23. Bivuga ko rero bagiye guhera hariya muri zaho Katanga. Birashoboka ko baba bagiye gutangira na cyane ko muri ho Katanga hari undi mutwe uteye ubwoba na cyane ko nkuko mu bizi Tshisekedi yari amaze iminsi ahamagara tereta avuga ati nyaboneka ni mu ntabare mu abasirikare mu ntabare mumbe hafi mu ntabare muzane ingabo zo gutangira ho Katanga. Izakatanga murabizi tubivugaho aribwo ajyaga kwa Jones bakamutera utwatsi. Jones akamugatira kareka ariko bikaza kurangira amwemereye ahubwo kugira ngo mujyane aho Katanga akazizana ngaye Bujumbura ngo zize kunyura hano muri President de la Rusizi. Mwarabibonye none ari abanyazamburi nibo baje bo nabo nibo bari bashyashya muri urugamba. Reka rero turebe nta nubwo Zambia yigeze kurwana muri Kongo ababizi muze kubitubwira ariko hari amakuru avuga ko Zamburi itegeze kurwana hehe itegeze kurwana muri Kongo. Babizi murabizi ko Zamburi itegeze kurwana hehe muri Kongo. Reka rero ize nayo ifate ku muriro. Ndatekereza ko se niba bacancuro Neva yavuga ngo bari bumuhe niyo sovereignty kuko Neva aragira ati ko muri kunshanga mu rugamba bakaba bari kunda sengeye nyine ingabo zikaba zinaniwe mukabona ndagumanamo nande umubiri gati turi kudiringa indi sovereignty ariyo ya Zambia rero kuba yahogizeho Katanga ntago yaje muri enewo uyu mugabo ari kurwaniramo. Muze mutegereze rero mumve bigiye kuba nkuru rugamba ivumbi rishobora kuba rigiye gutumuka. Nkaho bidahagije reka twemere ko Zambia yahageze. Hanyuma andi makuru dufite rero twadusite mu kindani ya Bujumbura wenda twagaruka inyuma cyane kuri Zambia turebera hamwe ese ubundi bigi biraza kubigeraho cyangwa se nayo base ni ya ntambara akarere se bashaka gutangiza
niya ntambara y'akarere. Urumva ko ibihugu byose byo muri Afurika byamaze kugera muri Congo. South Africa yarakandagiye, Tanzania irimo, Uganda irimo, ntavuga ko irimo kuko nabo bavuga ko baza kwiga ADF. Burundi burimo ngo bwiga Red Tabara ariko byo birazwi icyo biri gukora. Tanzania ngo yaje gufasha Burundi na Congo. Urumva ko na Zambia iraje. Hanyuma ubwo ni ibihugu bingahe? Burundi, South Africa turayibara of course, Tanzania 3, Zambia 4 na Uganda 5. Si ibihugu 5 byo muri Afrika byamaze kugira hanga mu rugamba hano. Nubwo wenda nka Uganda itarajya nta ruhande ifite, yo ivuga ko irwanya ADF, ariko bikomeye nibwo mwabona ko Uganda iri tayari cyane muri rugamba. Nibwo mwabona ko Uganda iri tayari, mwahita mubona kote iryamyeho. Ibi byose cyane cyane ibintu bihugu bikuvuga ko bihengamiye ku ruhande bisa nkaho biza biri muri plani yo gutera inkunga leta ya Kinshasa na muri Burundi. Bivuga ko ngo bashobora kugira umugambi umwe, bakashobora kugira umugambi umwe. Ariko kandi ikintu cyo nababwira, bakunda kuvuga ngo ujya mu ishyamba utazi kwacu inkono utazi. Ubu butaka bwa Kongomani buraza kuba burabarindimura. Mvuze ko butari bubarindimure nabambeshye, kuko ntago byoroshye n'akana gatoya. Ntago byoroshye n'akana gatoya. Mungere mabwira ngo ntago byoroshye n'akana gatoya. Ibintu byamaze kuba rero biba ibindi. Okay, reka turebe Bujumbura. Bujumbura nakuriye amakuru yuko mbere na mbere ngo hari ingabo nyinshi n'ibikoresho byinshi bamanuye ahangaha kuri ku nkengero. Hari ibikoresho bamanuye ku nkengero byinshi, n'abasirikare benshi bamanuye ku nkengero nyinshi. Aha nabikuruye kuko amakuru ambwira ko still never ntagarashirwa ngo umugabo ngarashaka kurasa u Rwanda kabisa ngagurukumva, ngashaka kurwumvisha. Uyu mugabo asa nk'uko yavuze ngo azateza intambara y'akarere. Ikintu ntekereza kuri uyu mugabo, Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, uyu mugabo asa nkaho ashaka kuvuga ngo wenda reka ncagahigo, niyo kintu ari kuvuga, reka ncagahigo wenda nzitwe ko naharashe. Papa, reka mbabwize ukuri, hari ibintu badakinisha. Ejo bundi narabwiye ngo Neva yicaye mu murongo utukura. Ntabwo ibyo narababwiye. Ejo bundi Neva narababwiye ngo Neva yicaye mu murongo utukura. Igisigaye nuko uyu murongo utukura urenga. Igisigaye no umurongo utukura yamaze kuwugeramo awicayemo, yaba ari umurongo utukura ku ruhande rwa kote y'u Rwanda, ndetse yicaye n'undi murongo utukura hari mu gihugu cy'u Burundi. Kuko hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko umugabo yicaye mu murongo utukura mu gihugu cy'u Burundi. Ubwe aho yicaye intebe yicayeho ni umuriro, yewe ndetse n'ahanga ari kuzateramo ibirenge agenda ari kugenda mu muriro. Uzi impamvu? Tugenda mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko tumanuka ngaho mu rugamba, Evariste Ndayishimiye hari amakuru avuga ko muri CNDD-FDD ejo bundi ririya shyaka ritagomba kumutanga nk'umukandida. Ngo ntabwo ryagomba kumutanga nk'umukandida. Kubera iki? Ntabwo bashaka ko yongera kuyobora. Kubera ko ngo ikizere bamuhaye cyari cyararangiye kuko yabateje intambara. Uyu munsi mu Burundi inzara iri kubica. Uyu munsi mu Burundi imodoka baraziparitse kugenda n'amaguru. Uyu munsi mu Burundi nta mahoro ahari, bari gupfa umunsi ku munsi umusubirizo. Ahangaha rero nta mahoro bafite na gato. Harya umuntu bagomba gutanga hajya ninde? Ni Buyoya. Hoya ninde? Sinzi ko umukari nago bagomba gutanga. Ate referendi kuri yo. Kuko ngo referendi kuri yo we yiri kuzayobora mu yindi manda uko niko byari bipanze ubundi. Referendi kuri yo ngo ninde munyibutse. Hari undi muntu utari referendi kuri yo. Hari undi muntu utari referendi kuri yo wagombaga ari we wagombaga bari irashaka ryagombaga gutanga akaba ari ujya kwiyamamaza. None rero ntago byakunze. Ntago byakunze kari batanga, ahubwo ikintu cyabaye, ikintu cyabaye ngo referendi kuri yo nako ngo Tshisekedi never katekacina never ngo yari itoye niko bavuga, yakize igitutu. Never ngo yabashyize igitutu abatera ubwoba bose ko bari babipanze, avuga ko bamwe ari bafunga abandi akabirukana. Hanyuma nyuma ibyo gukora ibyo ahita kwita ko bamurwanyije, ko anagambana igihugu nawe urumvita ibita bikurikira. Rero biza kurangira abajani batinye nyine baremera tu, bamera nk'abari gukoreshwa na telecommande.
ibyo byose bituma umugabo bamutora ku ngufu. Ibyo byose bituma umugabo bamutora ku ngufu. Ibyo byose rero byatumye umugabo bamutora ku ngufu. So ibyo byose rero nkuko nivuga ngo byatumye umugabo bamutora ku ngufu, nongere mbisubiremo. Ibyo byose nkuko mvuga ngo byatumye umugabo bamutora ku ngufu, ni bijye mu bintu uriya mugore wa Pierre Nkurunziza ngo yahanuye. Nko bivuga ngo yahanuye. Ngo yahanuye ngavuga ko ngo neva ngazitwa mu matora. Ngo kubera ko ngo yishize mu kiziga kitari iki, ngo Imana itamushizemo. Buriya makuru avuga ko ngo uriya mugore ngo ari umuhanuzi bya danje. Ngo arasenga pe, ngagahanahanura akanerekwa. Ngo ariko baranamutinya kabisa. Baranamutinya Madamu Pierre Nkurunziza witahiye, ngo baranamutinya barangaratinitse ngaranarinzwe cyane. Ariko nyine buriya nubwo yicaye hariya azabahitanye umugabo we nyine arabazi urawe abaha iminsi urayirwa basengera umunsi ku munsi ati sha cyangwa umunsi uzabumwe. So rero amakuru avuga ko ngo yagize iyerekwa ryo kurota umugabo itaneva ngo mu gihe cy'amatora azafa, ngo kubera ko ngo yagiye mu kiziga kitari iki, mu mwanya utari we, ngo nyine ngo Imana ngo ntibishaka. Iryo yerekwa madamu yari tambukije cyangwa ryagumye aho ngaho, cyangwa yari kwibeshya akaritambutse ivumbi rikamutumuka. Ari amaherekwa batavuga. Hari amaherekwa badatambutse. None rero amakuru atubwira ko ari uko nguko bimeze. Ntabwo byoroshye n'aka na gatoya, ubwo tuza kugenda tubikurikira. Urumva ko Neva yagombaga kuyobora, ntiyagombaga kandi kongera kwiyamamaza, kuko abagomba kwiyamamaza uko bari babyumvikanye bari abo ngabo. None umugabo yanze kubyumva. Ubwo rero mwumve ko ivumbi ryatumutse. Hanyuma nkuko nabibabwiye, abasirikare rero bakomeje kumanurwa ahangaha ku mibi z'u Rwanda, nabo ivumbi rishobora kuza kugira gute kubatumukana. Iminota iri kudufata ariko turihuka cyane. Soza rero ndereka insigaje inkuru ebyiri. Inkuru ya mbere nsigaje ni yuko muri Kagakumba ari gutorezwamo imbonerakure zikomeye cyane, ngo zigomba kujya mu by'ukuri ngo kuza mu rugamba. Imbonerakure hari muri Kagakumba mu kigo cya gisirikare ahangaha i Bujumbura, ngo harimo imbonerakure ngo ziri kwitorezwa zamo, ngo zigomba kumanuka mu rugamba ahangaha. Harimo n'abajenosideri bari gutorezwa hariya muri Kagakumba mu kigo cya gisirikare. Abangaba bashobora kuza guhura n'uva gusenya. Ayo ni amakuru mfite ndaza kugenda ndanyagaruka amakuru yacu ataha. Ni imyitozo bari guhabwa rero mu kigo cya gisirikare ahangaha. Hanyuma kandi muri Tanzania bari kwicwa cyane. Neva ari kohereza imbonerakure z'abahungiyeyo. Bazi iminsi babwira ko abaturage bari guhungira Tanzania ndetse n'abasirikare. Rero ngo izi mbonerakure ziri kunyura mu gace bita Kinindo, hanyuma zikagenda zikajya Kanyosha, zikava Kanyosha zerekeza Ruziba, zikava Ruziba ni mu ruzi ahangaha, zikava zerekeza Kitaza, hanyuma bakava Kitaza berekeza Rumonge, bakava Rumonge berekeza Mabanda, hanyuma bakava Mabanda bakavajya Makamba, akava Makamba berekeza Rukambazi, hanyuma bakubita Kigoma anga muri Tanzania, hanyuma bagahita bafatiraho birukanka rero bambuka ikiraro bajya Tanzania ijoro, hanyuma bakinjira inkambi ya Tanzania, bagahita batangira gucucuma abarundi batumweho hariya bahungiyemo hariya muri Tanzania. Ayo ni amakuru mfite atari ivumbi akomeye cyane. Ibyo byose murumva ntabwo byoroshye rero. Gusa icyo nababwira cyo mukomeza mukore subscribe cyangwa abone, hanyuma nanjye abakundaza kugenda inyabagezo akantu kandi kila kitu. Turasubira mu kanya. Ndabakunda cyane. Bye bye.